Na Bula FM krake taletaki. Golnga elambasa Bula FM nambando ena sere. Ando taleta kana borong ena Bula FM nambando ena sere su. Kau buat tiga geraki au rebot juga nistima au undau taleta kana borong ena Bula. Tolong bina Fiji Bula FM nambando esenga toka. Bula bina era roga Bula FM nambando atikoga. Bula FM nambando ena sere. Ni sambula sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Era o sotayani na wale ni lotu na Centenary Church ni kua na leni vanua ena nonda laki tiko ena lotu ni veimbulu ni presidente ni lotu o nei talatala tui kila wangai ratu. Era tiko ra talenga nei talatala mai Tonga, New Zealandi, Australia ke Amerika. Avengarabi tu ena lotu o nei talatala wangai ratu ena loma ni vasa vulkarua na yambaki ka vengarabi ena tutu wakangkase levu ni lotu ena loma ni ono na vula. Alaki wakatori na yangonra may na Baker Hall and the Wilevu may no sorry. Ena rei tiko kina matabilewai e suba na dorbo yambaki rosa vulkatolu ka kunebua e rosanga bulu na kilo karamu na cocaine ena loma ni nona kato may na rarani wangabuka may no sorry. Akele mai kina nonda bonua na dorbongo mai Australia, ka kele mai nandi nimbera ni bonta tale mengole ki Australia. Erondo lava na nona kato na visa mai na tambana ni wenganga ni veiva kamateni taki ka toka na kena isau e na ona na milioni na dola. Aba ko mai kisuva me mai vakatarongi ka sa taua na veimbei taki. Esa na bakarau tekibu takatiko mai na yasa bakora na kena voluti na mate na tauna. Wakaritaka na wakilesi-lesi mai na tambana ni Bula o Dr. Mike Kama ni na wakaidori tiko endo na wakandindike e na kena sangai me lorai na wakatangi na ngede ni kena veitovi na mate ongo. Na wakandindike ongo e na bulando tiko ka na wakatambakin dua ki vei irna ngone e na kalasin dua kena rua e na loma ni vitson vulkavitu na kornivuli. Kini gito, e marotaka nandoni vei wakatawilidi ni Vodafone Fiji Sevens o Ben Ryan na nondato toso na dorvovo karato lewena tiko na timi. E dukuno o Ryan ni nama kameroto na toso e dakitale na nondato wakarau ningito e nangona ni wako kauyango e na madao mayongo. Ongo na edandato nandong gito vo e na timi. O ise anda koro, Aquila Hula, Eminoni na Silasila, Taione rabu maindau kei watemo rabovo. Esa me dava keri na vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Coca-Cola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.